clear tu te in za in chi bai le vekule tun chum kan video chuan Mizoram Rural Bank Hnaruak Rural Self Employment Training Institute MRB RCT tia kan share thin scholarship Hnaruak Hnaruak komte kan en ho le don ani tun chum MRB RCT scholarship Hnaruak support staff Hnaruak sang dil thei te chu faculty post pahni arwaka office assistant post pahni attender post pakhat le watchman gardener post pakhat arwak bokani hlo chungchang hian enila faculty cheng singni office assistant singkhat sangli attender sangkhat le zali le watchman gardener khanin thlatin singkhat sangkhat le zali a hlo donani dil tura thiamna nei ngai te hanen leila faculty na dil tur chuanin graduate emo postgraduate NT9 MSW te MA in Rural Development te MA in Sociology, Psychology, BSc Veterinary te BSc Horticulture, BSc Agri, BSc Agri Marketing, BA with B.Ed kan tiang chi te kha nei angai ni tin deal tu chu communication skills nei tha English te Hindi thiam khatiang tan khain chance athale zualani computer lama thiam na nei English emo Hindi emo typing thiam adu sakan nianga tin experience lo nei to te du tu sam an ne ni office assistant til tur chuanin graduate computer lama thiam na nei basic accounting lam ni se du tu sam an ni boka tin local language Mizoram chuan Mizo ani mayanga local language thiam tak tin Hindi le English thiam te chu du tu sam an ni bokani MS Office Word Excel kan ti te kha thiam se du tu sam an ni a tin local language Mizo le English typing thiam adu tu sama chuan an ni attender dil tur chuanin class 10 metric pass ni angaya tin Mizo tong chiar le aziak le chiar thiam ni angai ni watchman gardener dil tur chuanin class 7 pass angai ni class 7 pass chintan watchman gardener kha adil thenga Mizo tong ziak le chiar thiam tak ni kha angai ni tin du tu sama chuanin agriculture lam emo gardening emo horticulture lama ton shiat nei experience working experience alo nei to te kha du tu sama chuan an ni tin du tu sama chuanin khami watchman emo gardener bi ka khanin MRB RCT omna district chung scholarship chung ami te ni theise du tu sam an ni le zwalani job profile ahna tho tur ber le live lak thei dan te chol sandona ti tur le shia tur poyo kim chang te chu advertisement lama chiang takin tarlan ani boka kan lo en chiang don nia MRB RCT scholarship Hnaruak support staff Hnaruak te hi kumsom ni pahni atanga kumsom li in kar te tan dil thei ania STSC tan age relaxation kan ti kha ashanin om chuang lawani kumsom ni pahni atanga somli in kar tan adil thei ni chu tin Hnaruak te kan soitak te kha contractual basis anget lawalak an ni dona an hatho thaddan le an performance zerin renewal emo extension emo khachu a thei zel don thawani tin kan share tu chu faculty tuna kan soitak faculty te office assistant attender te tin watchman kan ti ho kha contract basis ani a faculty bi kha kumthum chunga tan roi an ni phot don ani office assistant kha kum khachung tin attender po kum khachung ti chuani watchman gardener po kha kum khachunga tan lak an ni phot don ani selection process hanen leila faculty bi kha khata khanin a written test awmanga written test a khanin GK le computer knowledge lampang ani anga tin English in paper khom vek don ni ti chuanin a written test kan paltlang ani chuanin personal interview le demonstration presentation kha omle don ani office assistant bi ka chuanin a written test awmanga chuta chuanin GK le computer knowledge ho kha English in ani anga tin personal interview omle donani attender big personal interview ani anga watchman gardener po kha personal interview top ani donani written test kan ti kha omve don lawani apply dan tur han en leila dilna form hi Mizoram Rural Bank website a download thein oma advertisement PDF po hi download thein om bokani Mizoram Rural Bank website link le advertisement application form download thein link hi video description a hianin hemi video description a hianin kada a kan lo en chiang don nia application form hi advertisement a oma
page ni na application form annexure 1 lai te kha kan print out anga ti chuanin fill up poimo ngai te kha kan fill up anga documents te hi self attest vector ani don bokani ti chuanin kan fill up zo huna application form hi ni som thum thali tun thla april ni som thum ralma ngein tlai darli ralma ngein Mizoram Rural Bank head office Mineko khatla aizola emo Mizoram Rural Bank Kolosip branch Kolosip khamia khanin office hun chung ngein darli ma ani chu ni som thum april tlai darli ma in office hun chung in submit tur ani don ani written test nei hun le mun interview tin demonstration exam nei hun tur te hi kan email a khan share tirna information kan dong dona application form fill up huna khanin valid email address kan email address man lai nge kha phim khur taka zialan nge turani hemi Hnaruak chungchanga share thiam lo nei tele zo na nei te chuanin phone number 9862303179 na emo MRB RCT email chu mrbrct@gmail.com zo fi thei ani bokani